Nkethinkatho na antu nimutegere Weru TV ambirigire nwithirite na antu kwenjaga ibwaga no tubakuona kanya gugwatanira na uni kiri Weru Wikendi themwe bitagwa NTINYARI KINYUA jaja nijo twikirite urito tukubana arua kiri nteto chetu. Seneta Mithikari Nturi na Kawira Mwangaza kureikania na ABC na kuriunga ntere mwanya kuromba kura kiri ya Meru. Gavana Kiraitu gutariria ngugi iria akaritira Meru kwa gipindi kibiiri atarwo ta gavana. Mukuru wa miaka 68 gutirimwo nyomba atete uturo ntere cha mitheru. Abo a siasa kurwa batikaringire siasa ciao ndene maskuru kenda kwebuka na kuangaratania sukuru. Anko gwatogeni okaire mwananiro mathithio tukubana arua ni Maureen Kome tukianjiria nteto chetu munini wa mutongeria wa Nthiguru Daktari William Ruto ore kinya ukuruira giti kia utongeria bwa Nthiguru na akinyete maratasi jawe kiri nkiama ya kithurano niyo IBC. Ruto akinyete mbere ya nkiama u kenda gucokia maratasi jawe aria kwithiritwo akithingatana na kiama bangi ario munini wawe kiri kuruira giti kiu Nweri Gathi Gachagua kere nyumene Ruto na atariretie kugwirwa kwawe na kinya kurikithia witikio bwawe bunene kiri nkiama ya IBC. Ni musafara jomonino rais na wati mbarubawe imwe kwemo mwanka gikarone kia Bomas of Kenya Ruto anekanirite matasi jawe kiri nkiama ya IBC na wenkuruki kuthagana certificate ya kumworota na kumwitikiria kuruira giti kia urais kiri ithurano be mwaka juju na tigiti ya UDA. Akiere nyume ya gwitikirika kuko Ruto na ataririte kugwirwa kwawe. Dear Kenyans, I'm delighted this morning to receive the certificate that will allow Kenya Kwanza and myself to participate with my very able deputy in this year's general election. Na nkuruki kugabari na wetikio bunene na nkiama ya IBC igatigira kuri na ithurano byama na bya Weru. Mr. Chairman and our returning officer, I want to say in this podium that Kenya Kwanza has confidence in the Independent Electoral and Boundaries Commission. We are confident that you are up to the task. I also want to commit that my team in Kenya Kwanza and I will work with you diligently so that we can have a credible, free, fair, democratic, and verifiable election. Nikirio gikaro giki ni kuruto atumirite kanya gaka kumeneria nyomba cia nteto iria kugite kwendera bwaga rutererwa Kenya Kwanza akiuria IBC gutegera untu bubu. Respectfully, we want to request our friends in the fourth estate, the media. We want to request them to be fair. So far, we have been treated unfairly by some media houses. We respect the decision of whatever media house to have a candidate in this election. We respect their decision, but they should be decent and declare that they have a candidate in this election. I think it is the most decent thing to do. We have raised these concerns
And through you, Mr. Chairman, we want to raise these concerns. The IEBC has a duty to make sure that there is a level playing ground for all participants in these elections. All candidates should be treated fairly. Nyumene kabori jenithithite muchemano jogi siasa ntere chaka mukonji arabaringite kampeni yao na moroto jojo bottom up. Kenya kwanza. Munasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Atuchokere kathetune kamu Meru senator wa county ya Meru Mithikali Nturi Kinyawe uria kurwira giti kia ugavana county ya Meru rukirirwa na Arua na arikire gwikia maratasi jawa mbere ya kiama ya kithurano niyo IEBC nyumene Nturi na thithite michemania ya gisiasa ntere chiatigania igembe na kurikiria imenti na rorite akariba Meru kumwakanya gutongeria ta gavana bathatu wa county ya Meru. Nturi na kuthingatene na tongere kathumba gatutarirwe nkuruki ni mwandiki wetu wa Thaa Muthuri Muriukia. Ruru nandi ni rwimbo rwa senator wa Meru Mithikali Nturi rwa ruringi ujuri nyuma kwithwa kinengerwa tigiti yochwa giti kia gavana kugurukira kiama kia UDA ararukirwa na Arua okinyite kirwangiro ithurano mianka kujurio ntububu. Been cleared and registered as a candidate to contest under the sponsorship of UDA for gubernatorial position for Meru County. Congratulations. Thank you. Very best. Mithikali Nturi bagwatirita mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi uria kinya utwa giti kia seneta mubunge okoro twarima mucheke na atongerie bangi bagwata barabara bambirite mutine joka ngangi gwita mikindori safari ya kuthithia utonge uchenjia niyo tukwambiriria ruare no tukuewa clearance ne IEBC ne kenda to yake babwe kuromba kura sia utongeria Meru watu wa Tiangwe nataka kuona kwa mkono ni wangapi wanasema Keng'ang'i aende kugurukira Kangeta Thaa kira kuja kwa Mudhara na sibitari ya ara diete yoni operator sibitari ya ibona anda wapeta kuo gomera kwa ngweli tego kuo kutoshwa eteno ntuwa Kianjai Pingi leo nataka kuwatangazia ate ya kwamba Mungu amenena siku ya leo na akaamua yeye ndiye anaongoza na wao kangabana na watu urete na wao wananchi baba urete na wao wao wanasema letera hapa na kama kitu ya Meru na muthiene barigire makutano naja kunde ntumwa Imwe ni ati gavana wa Meru kurite Murungi na arimine ngugi yawe na nandi bobe tayari kujukia kanya gaka ati anto bamwe batakinyende bene ati orienda owe odhurwe otakuwa nafasi anto ba Meru bamwano bakwenda aengavana wao nonto bakwerio suppress democracy siku ya leo angera koti sieto nebwega sana kwa kusimama na sheria ate Keng'ang'i leo anza kupanga kwenda nyumbani mpaka huko Kionyo. Keng'ang'i aende Admero bako benu thirikari account wete contract kinyua mwako na ngogeno na kinyoka ya wangoge otere wano ngawa wijana na mto wao ore ofisi na ere so ntobeto ndekwera metheka itoba tokobere na mto kwa na mbije nkoro kune nderu na kuaminia na kura yetu tochoke tobwera nto begembe batu atwejete kuone thra bwe tayari kure kundi na to breterete kundi kenu bwe tayari kure kundi mboni ani na njara tha bwe tayari
na ikenda tumekwenda twina maisha ya mega. Bwana King'ang'i, wacha nikuambie, Meru ni yetu sisi sote, na hakuna mumeru wako hapa ambaye hastahili huduma. Tukiomba kuendelea kuwerua okarinde era imenyambana district hospital antobonze bato kuhareria otie wondi esibitare entomorome akanda kuewa ndawa atiomba kuona ko mama. Tukiomba wetekera ana beto ana budget uwete wabakundi eria miaka na nusu na mbia storas yekro budget atoria yanyua no tena ambeza tuona tunakuambia enough is ni maombi, ni uchawi, ni maombi tena. Nkiripotera Weru Weekend beta Muthuri Muriuki. Kungi na kunyuma ya tangurutano ambao ni chakoti mbunge wa Ekuru County ne Amiro Kawira Mwangaza Kinyawe na erikite gwike masasi jawe mbere ya kamite ya IBC na nyumene kuriunga ntere mwanya kenda kuromba akariba Miro kura. Kawira ambirite siasa jintere cha Kigui wardine ya Ntima East nara Kinya ejanite ngombe ya iria kirinje motego chiumba ni arankuruke ugete ari na wetekyo akomba na kirekithorano kejete ni plora tugutarirwa ni mwandiki wetu wantato Mawira Kirigia. Nyuma ya maite na menama wamwe na kubera kotini na ntuka egoro koti kumwitikira gwetithia na mbere siasa ciawe ria muthia buru na ndika wira Mwangaza oro kumerera matagete ke ungavana kaunti ya Meru na igete maratasi jawe kirirwangirwa MBC na kwe warwano akimeneria ngavana kiritu Murungi na kuga niwo muterete kanya atairingira ndebe abakorua usaindi bwao na teba kuthugania Kawira atithomi kana na teba kuga mutuma atithomi baraugire ithimo baringire ico kwa itu kurigara igita riu rionthe King'ang'i atura kuga Kawira atithomire na ije ndathoma KIU na ije nthomete park ite kuraja Nairobi mukuru wetu uri arengithithia karengita Nairobi ageta akero nthomete bung'ana antu atuma mawakiri je ya kureta ibu ndene koti bauga ati ni goro bararinga thimu rwano amen na ndi kethro ndigitene kia gavana. Nyuma ya kwamukira rwano Kawira Mwangaza netithirie kampeni yawe na njira ya mwanya na ari ariungire nja imwe nteresi Ntima wesire na musiari we namba jo akaita karaja na kubatethia na ng'ombe ya gukama wamwe na gutethia karibangi barabati uciumba. Pesa yuko ya kuthithia na cio mantu jau ya kuthiurunka na njira ri amen ndacira kambeja ndiongera mwakuru ujo amen na muretere ng'ombe ria Kawira kiarire magiri ja kari kathomba baraba guciumiritie na iringirite ndebe kujukia giti kia ungavana kaunti ya Meru na araba meneretie baraba kuthumia mubango jo kueja na makopo bakibore na bo gucwa gintu kira bakaeja na Kawira mwadani ambo tongeria nkesi yetu yite ng'ombe njega cia gukara thirikari yakwa igakaira antu nyumba Kawira Murungu atunengera utongeria ana betu babatiandikija thaka icetu ciena aja tukaeja na gambesa ciothe rite cia gucokia ana bakaumara mutindo na kungi bagaita biashara ndaja na makobe bageta be muruma bakiuga ngare na gikobe thano gikobe githora mbure ni ake na ndio atokwenda kunyukia utongeria mutu nengeria Kawira Mwangaza abaitane aboni atire muntu tujera ng'ombe na kwenda kobe muntu ketha majani na kwenda kobe muntu urima sukuma na mboga na kwenda kobe tuendelea Jesu Meru katu ameritako na batu turetwa atongeria bankia na tutiokira tugitwa no ntunenga yu kwenda ntu baraba endebethia atia bamwe bakari baraba gwiriretwe thitherura kiao batithite kugwira kwao we muntu unge orara mpete mbachari kuma Kinya gwita skuru Kawira Mwangaza mbugi hata wawe mama kura cha kunte sio chwa wa chora tene kirende kra ke ndogorone toikira murugore tole guru amen jada kai nenta nairo uto bakira tino kaya uto na ya
biratuma ndarigara muno no tonindi je twetete kuthiuruka ora bange bauthiuruka indi ukumakia muno no tubakweje gokorea mama ujo akona ng'ombe antu baba ingi kuona aja baba ukari na mathino keja kubore mathina jao nturene rira baba bange bathirukite na njira nare so ankoromba atongeria ibathuro na mathithio jao Ripotera Weru Wikendi kuma kegu Intima West gicigo bunge kia North Imenti mbeta mawira Kerigia Atumaruke siaseni anini kiri nteto chekia bana ndi mukuru wa miaka 68 na atirimi nyombene ya wentere chanyakini mitheru atete oturo bwawe kuringana na aturi mukuru uju na ritwa Justus Mbaya oni remuthia ntuku ya Alamisi yendi guru njuma kutwaromba kwithirwa ake mutongia itho na narua bamutirima kwawe nyomba ateo mwandiki wetu wa Nteto Mati Mugambi gatweche Kinya Kie bana nkinya kethikiro emunthikira raukantura ya nyakini wandi ya mitheru kiri gicigo mbunge kia Mara muntu umurume omwe mukuru akwithirwa akuite nturani enu nkine na ng'ombe aikiania muno na nkina tonya na ngitonya ndendira ati ke mukuo ate moyo no ikatodima na weria ndi ndona ati kudima ndendira ng'ombe gaikwania riu no katokire twendira ate moyo kuringana na aturi banture nia nyakini mukuru Justus Mbaya wokurwa miaka 68 na batamo na muthenya wegoro na ng'ombe itindite kwania na kurauka kwania na tone twakire ria na irio bathungire rwinchini kuthi kumuraitha na barikana na mama ona araidereria ona no stima igwakana kou kunge no ng'ombe ikwania mwekuru nageririe gutonya na digenke agitonya nageririe kuri araidereria nyomba agukia Mbaya egwate gukira atonya nyomba araidereria aumana kajuka kanene agitwira atweungetini Mbaya ationa akuite ndeto cia mukuru uyu ende ni kujiritwe ichabwiria wa nyakini twa James Gitonga akiugaga mukuru uyu aturaga ari mwaje nontu anecho na thiete cibitari buria mbonire mukuru ariona na jakara mami arapasire tu amami no utikuonanagia kwina thina ya kuringwa kana mbi ni kuonania we karathire mbuga kumama tu nontu ne arekarage murwaru na ni aranyunyaga ndawa karathire kumama tu akenetwo tona teso a thibitari na kinya ndawa cia no ikuoneka kou ile aranyunyaga aturi babende ibauritie aturi guntukura konge kuraithanagira warira mwiri wa mututigio thukitwi ibori china kwirwa kirimo charia cibitari achuka ile itwekalage tukiendanaga nuntu kera gatulaizio ntuto untula ja kumenyeko igoro ni twendaneni na tuliunganagire tugaceranagira tukamenya muntu akaria atia muntu ategekalage wenka ona aturi ni babaterie kwirwa bena rwendo na bakiriunganagira na bakamenya muturi batikamena ne bakamenya na muturi onge arere atia nuntu muntu ona tuguti muntu urua aretirwe ni murunguri na nende na ile ko iratumire kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi Mukaririgite wa ngwataniro ya mirano Moses Lichoro norete amiru gutigira niba gutara atongeria baraba kabaguna na baraba kaingia mawera neja Lichoro ugite Kenya niba kwenda antu bakomba kubaritira nguge na kinya kubatetheria kenda kumaruka mathenene mwandiki wetu wa Nteto Chabari ari na Nteto iji na njira enkinyaniru wetu kai kanya kaithurano kai kanya kangiga mwanya ka mwaka yetu ya election nkiromba antu betu turingekura na thiri turingekura na wendo wetha weleke na musoro kuga memu mtori okunyu mekithurano tukendelea ko itulwe thainya kwethira kwina okwenda no ngirwa tekwenda isasawa mtu ainge mtura kwenda kura lakini boringe na we mukaririgite kwa ngwataniro ya arimi na biashara bamira to Moses Lichoro akioria anto obameru ibaithiro baeritho muno igitare ira kithurano na kinyaba kithura gite kia ngavana baithiro bakiraithirie imuntu uriku omba kuguna anto obameru uyonthe muno akiweta kinyaba pamwe bagochwa gite kia ngavana baina mathina mwanya mwanya makonaine kinyana mituo na kamwe kwithirwa batirutirite anto obameru ngugikiri twanya turabari kiromba anto wetu bae olelia nuriku okubwira kwa kura cietu cia ngavana
na ambao ni ngavana na nchio bunge no ntu ngavana nwabanga mantu ya Meru County nwabanga mantu account yonthe bore thara ekari twenda tuthure muntu ukweleweka mera kwira antu betu ibamenyere no ntu nibo kuona kwina kilima ndimo kikuthilonka ibu kumagina makesi 14 ibu kumagina makesi ya rape aina makesi ya manda aina makesi ya kuchuna into beitha kunkera antu betu bayangalifu no ntu bwambi ke antu tukunenga account yetu twatuya kurira kwe antu tukunenga account yetu kwatuka account yetu ne kiriro ukiakuiba twina mantu ya impeachment na tuko dabiu ende muntu atena manifesto atena form atena nya photocopy atena nya duplicate nakwa nakwenda tekio ngabana lichero na uretie anto batikenereke na kuraitha amuntu kuga anwa kwao kana anwa guntu kongi no ende ibaithiro bakiraithiria ngugira muntu aithirito akirutira anto bameru na kuona kana aomba kwithirwa agitethia ameru mononkoroki onkera anto betu tuthure ngugi na teko ngo muntu kusapota lakini ituthure ngugi tukadhura muntu tukua no twanga nakari kwena mama ko thilonka mandibuti sio maragara tumukani na batiko sokete ne kya weka women rep no ntobo ambi ato manana county te mandibuti okole antu county te ko tanto mbiroro county te kuwera antumbu imamore ya bishop ate kanisa ate pastor no weka tigesti no obasia yani are kila kitu ende to arenda to mwe ete na kyo kya Meru County tatugana no we CC no we chief of staff no we county secretary no we mwenjisioro no we kila kitu tutetekeria antu ba muthemba ya yu ya bato terrorize tutenda katero cia muthemba ya yu cikumage Meru County be ya auto terrorize be otulemaza no tuthai Meru ni kuthoma ki record yimbere Weru Wikendi kumakobito Egembe Central Betan Class Chabari Paga sana mutegeri tanambira kurumira nteto chetu cha Weru Wikendi the mwencho kerete nyume kagitagate kuraja na nteto nkuruki ukebebia mutambo Beta wa medika lenturi Beta wa Linda Kiome Gitonga Beta wa Kathuri Murungi ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuru kumiru ekoro ayuthi na tubonde ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru ke ndiromba gitike seneta wa Meru kenda pumba kuleta mbezi nyingi kumanare kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria Tingira Meru kwanza kura tureto garuru kumiru Edith Mwirigi Iweto kwenda Mugeni antubeto Marita mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county zakira tutaga Meru woman representative ndetwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate ndena mibango mingi irambangirete antubeto ba Meru na oni ndemo chiari na ndemo youthi inkwalewa thina ira chonde antubeto ba thaira ntuko cionde ndeburomba na giteo gikinene muno tariki 9 mweri joenana pumpe kura cienu ririkana kundura ikuithura Wakiuragia Mama County wetu ni oreko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi Mbeta kwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G20 miaka 10 na ningucokeria ntubego G20 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G20 tariki 9 mweri joenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igogisti kenda rweli ndura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego gisti
mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki kenda muri juenana umero kire ulingire njoni kireria kureku kula kwa kireria usawa kwa wote. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects Toriongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the match day 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Reino Mabati. Kugwata nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Reino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto.
Katache mwanya kirego mutegerero TV no ntubagweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera gavana wa Meru Kiraitu Murungi na kirete akariba Meru mawirane jajare akabathithiria wona atonya gitine kwa gipindi kiawe kia bieri kiri rware rwawe utukubagukira ntukia naro mukawe ne jumwe aja mutindo jwa kangangi gavana Kiraitu augite ari na uma ageta na mbere gukiria Meru kukurukira ngugi ciawe mwanya ara nandi rombare yawe niba mukuru Thaa gavana kaire mutugikare na gutatarire jamwe jamawirane jaja Utuku bwegaro gavana wa Meru Kiraitu Murungi akiruguria manifesto jaja mwaka wa 2022 mwaka wa 2027 na ugite kiri manifesto kana mawirane jaja gipindi kira gitite kuthira mweri jwenana thirikari yawe nigerete kuja inge na gutegera jonde are thirita gitegera atongiria ba thirikari yawe kumeshigo mbunge bionde ja Meru kweja na kigina kinganene kiri wandi shonde 45 gutegera rutero mabamwiri kithomo beumbithi kuruna kinyantu bama wathe ukiri arimi kurwana mpanga ya roje kirindwa ndashatigania igembe na buri kuthongomia tauni cia Meru na njira gushikira kabros na matawa na kinyime kwithira chiri municipality kiri wathani bwawe ta ya mutindwa mawana timo wamena mirandi mingi nkabo. And I want to give our towns both Timau and Maua to the World Bank program so that when they do phase 2 they are included. I have also established Meru level 5 as a level 6 hospital. I've made it a parastatal like Kenyatta Hospital. In agriculture, I've invested over 535 million directly to the people. We have drilled and equipped 240 solar-powered boreholes in the semi-arid areas of Bore, Tigania, and Igembe. Na ndikiretwa akiuga kiri wathani buria kurwira kwa gipindi kia bieri agatigira na kurwira kigina kia matura kongerwa kuma kiri gicunji gia 15 mwaka kia 35 na kigina iki keja ujo ni wakathithia nakio. Allocate 500 million to start value addition programs for our value chains in bananas, potatoes, avocado and macadamia, and also because we are sorting the legal issues in Imwe. In addition to physical development, which we shall continue, I want to put more emphasis on social development of Merus. So I'll put together a 100 million social security fund. Nkuru kikiritwa akiuga karwira untwire bwa Meru butira ura na njira ya waka skulu ya kuritana untwire migambo na ndwimbo cha Kimiru. I want to thank the county assembly because we discussed and before they left they passed a law establishing the Kimiru Institute. The Kimiru Institute for preserving and promoting Kimiru history, Kimiru language and Kimiru culture. Kauga kakiritwa kurwira kareka muthia iromba ria wekire ya Meru ni kumwa kanya kangi na akiuga kwa miaka 5 ira akethira ari wathanine akethira ari ngerekane njega kiri atongiria ba Meru bagi siasa kenda kiana agatiga Meru iri njare ni njega. That of all the three candidates seeking the position of governor in this election, I am the most qualified. And I think I'll be a better governor than any of them. Lastly, unlike my competitors, I've developed a powerful vision 2040, for a radical transformation of Meru County, and I have a plan for liberating our people from poverty and social backwardness, which my competitors don't have. So if you look at competing visions, a vision of a blanket and a mud boot, and others which I don't talk about because you saw the proposals for promoting certain businesses from another colleague. I think our visions are radically different. So I'll invest my time and resources in the 5 years to mentor others, to make sure that Meru is led by visionary leaders. Kingangi kiriku, ati kiriku, Kiraitu aendelee asiendelee? Wanasema niendelee, inua mikono nione.
Kiripotera Ntetosha Weru Wikendi, rakwaditwa ni Mutugi Kare. Urokuruira giti kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Daktari Mzalendo Kibunjia niwa muruiri wa mbere wa giti kiu kurikirwa ni IBC kaunti ine. Mzalendo akinyirie maratathi jawe kiri kamite ya mianka na ithurano rukirirwa na Arua. Samuel Gaishmaga tutaririe nkuruke. Ura ari mwerekeria wa museum cha Kenya Daktari Mzalendo Kibunjia na munini wake Micheni Ruriani iboba kuriba mbere kiri arwiriri bagite kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi kunenkerwa certificate inkia maithurano na mianka IEBC kenda barwirira gitiku. Nyuma ya kunenkerwa certificate eno bairi bababa ugite ibokibonia kia mathina mawagibothi na mbere maramarumirite kaunti no. Turi managers twatura tukimanage mashirika mathirikari na tujete kathwana kumanage county ino kenda yumba kubwa yuma ICU iri thaino tukwaria kagita gukinya gakuruta wira kagita gukinya gakunenkanira county yetu njarani jianto bara barutite ngogi ya management na bakumekera ikwendekana tonto tulenda ngogi quality na ngogi ya gutethia ntobeto. Bariuga bakuruka bagatigira ati muci wa kathwana ugukurabura kubatirie ta mici ira yengi minene ya makaunti. Agenda yetu ya mbere iwake ndi quota yetu ituike mbega na ituike ni kwendwa na ituike ni kuonekana na ni kwendwa na tuikire infrastructure chionde ira chiendekanaga ndene ya county quota, sewage system roje twake county assembly twake tujurie sibitari nene ya public no ntendikota yetu tie serikali public na ndara ithiria county no headquarters onangogire ilutitwa na miako ile akitwa ni very low quality mabati mama to mikirete ni very cheap quality ndara ithiria ho ino turali no tukunenkagira certificate even the workmanship itself ni very low. That means kule mtu wa benefit ile kurungi no yondema na ngugi ingile lutilike tukaida barabara ile ambake kile Tharaka Nithi county nengoge itirutetwe sawa barabara ile yako kidogo ikala kuleka mbula ya ule kambuka kaire mama untu monde tukwenda kumashinshia na nikenda mu Tharaka Nithi noe ambia ukena tabolia antoba county ingi bagukena ndo bangu ile ikurutwa. Mzalendo na Micheni barirugamana kiama kiana Kenya kira gitongeretwe imunini wa Raila Mathakarwa. Nkiripotera Weru Wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Kungina kuomo warwiri bagite kia mubunge gishigone gya Sentiment Mutai KK na riungite ntere mwanya chia gichigo kiu kienda kwiringira ndebe gutarwa ta mubunge nyuma yawe gwike matasi jawe mbere ya kamite ya mianka na ithurano niyo IBC. Mutugi Kare katutaririe nkuruke. Nindiunga ya Mutai KK yura ni muruiri gite kio bunge gishigo mbunge ya Sentiment ade muruiri kiumbe na kiambiri ndiunga ya wetho kone ya kithaku na ugite gishigo mbunge iki kirenda mutongeri ule okomba kubagambira kumeguru kuma president tugataka gahora umbo tutethia ukaringa kura yaku na rokwe weja ngavana lakini weja MP Sentiment toka chande ye dauga kithaku tunachukua yote tunaweka pa kithaku tunachukua yote tunaweka pa Kedirone tunachukua tunaweka pa abagochi yonde tunachukua tunaweka pa abagochi turembe mbio chamba na abagochi nane tugete raundi tuongee sauti moja kila kuboruga raundi sauti moja na KK na mbwere abagochi te kinyango kaire intobia tuto tetunywa bodo gochikaire hari gukinya thokone ya Katheri KK ugebwa wene ate Sentiment nikyo gishigo mbunge kira gitigi nyuma ukiringithania na ishigo mbunge bingi aja county ya Meru ibuije ora totigeri nyuma ibuije batwe turanto babodo gochitweta sibitare no thiment kana south thiment. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tweta na banki no thiment kana south thiment. Toyoka yeri yare totogaikia no thiment kana south thiment. Batu tueta sibitari no thiment kana south thiment. Kinya mochare tueta no thiment kana south thiment.
Negate bekari chonde ne North Imwe kana South Imwe kakwenda obori antubakadheri antuba Central Imwe otongabo ireto katwe na butwe ngina tikiti ya independent dene Central Imwe kama ndongi na kyo no twabodo kichiba abwete kama bokwenda burenda muntu kana tema muntu arabokwenda ne KK na nuoka okeria na muthia buru KK ethira kimeneria mubunge wa Thaa Kirima Ngushine akiuga gutiro bana igwa bateterete kinya rimwe kwa miaka 5 ya wathani bwawe na aria mbunge nene kenda twakoroka tweta Thaa itobira tutegutairwa yes beta koborwera twena jumbe batera ya kinya parliamenti ima kana tema nema Boraigwa miaka 5 batu tukiarĩrwo parliamenti ari neke kuma gĩcigo mbunge ya Central Imwe nkiripotera nteto cia Weru Wikendi rekwa ritwa nĩ Mũtungi Kare mukaririgite wa ngwataniro ya ritoba skuru ya Tharaka University murithi ura wijikene muno ta master noretie asiasa bareke gwike siasa ciao ndene ya maskuru murithi ugite mwaka juju jo kithomo ni jo mukue na kwa ritoba tebatere kwa ngaratanirwa mathomo jao ni miarire wa timbaru na muruirigite kia ubunge gicigonde kiu kia Tharaka nwe Daktari Kijogi Mutegi Paul wakabithi na gutariria Warirana siasa agante goroni bendere kwira maratachi mao kiri maobisi ma IMBC ikingo bomba guchungona na gwitigirwa kuromba itibira bakomereria mata muthenya gwe MC wa Diankondile onandigitonga kithuka tariki nya mweri 3 2022 ngwena kiathe na officers ba IMBC au bichini cheto cha constituency Marimanti kuthiogo kwira maratati makwa maguchekwa na utikira tati kirone kina thina ko ungorenkerwa certificate na officially the candidate wa kiama kia UDA banjoge wa maire nonto mbaruterete wira bwega gitongwa kithuka muntu wantu muntu endete antu muno antu bankondi bambendete wana obongwa ibambiri bambira no mwanga tuenderere mirandira twineo ira tutarikite tuenderere kumirikia nonto turikite mirandi mingi lakini wira ne nyingi Iyembe rĩrĩa rĩgitangĩtwo rĩgacoka rĩkainywa rĩgatuĩka juice kumaanisha tutige kuonaga kĩrĩa twĩnakĩo no tũkĩrũthage kabuya buya nkoroki kana value addition ino icio project mboyete kureta membe meto no marothwe juice memo kothi matiracima makamato mairo makoyo kana mairo makueni mbito ya siasa ba mono kagitaga kasiasa ciendere kuwata mwanki no michemene ciache kuruthirwa tukimenyaga tamu ino tabura government yebanganitie it is very tight na aritobeto bautwike bochumburo mono ma secondaries na kinya primaries na tipo thuku kuira maendeleo guntukura lakini no mwanga tuthingatire schedules cia thirikari nonto tibura utwika tuirete project kana tukirutha manto no maiko we can waste a whole day aritobo bata kuthoma tekari ito respect those institutions kingwa ritobeto bomba gutumikara kanya kaubwega kurutha manto maraba batiri kurutha during the course of the day na course of the term ora kuramba gitekia mujumba Tharaka Dr. Francis Keyoi Kabisani akiririkania mujumba Tharaka gitonga murugara gutigira na kunyagiria ana basare batige gukara miche nonto bakwagia bisi kimwe kira gitimite na babu gobe misi mubunge wa Tharaka mheshimiwa gitonga murugara mbia cia ambassadors za Tharaka cia mwanko na thirikari anenkanire atikuga ikwairire atanenkanira wanwegwa na anenkanira kagwa kiwa na anenkanire ndintie kana anenkanire no aka anenkanire mbesa cia ruo anenkanire mbia cia ruo cia thigo ntukungi nuntitakinyira ana betu Batharaka kiri kurutha micemanio ya gisiasa macukuru kana akube na macukuru Kabisani na tariretie kuga mheshimiwa wa Tharaka neregwe regulation ya Rutiri Fred Matiang'i yaugire micemanio ya siasa itikairwo macukuru na ni agire kudinga tutuderata na nonto atiko midinga that is an electoral offense it is an electoral offense na mundere gwana dite kulo mese mino nkodi sukuru kaire Jumatatu na ajete sukuru inge na njumina sukuru inge ndienda kuira gitonga na tige kuchumbura ana Batharaka they are not sons and daughters of Baresa God kiripotera ore Wikendi kumantere cia Tharaka beto wa Paul wakabethe
Mark Gitongora niwe mutetheria wa wakui wa mubunge wa Gembe Central kubai Kiringo na ugite kagita gate kuraja Kiengo ikamukira DCC ya Rugobisi ni chia kirungurwa CDF kenda kumbithia ontobobo taratugotarirwa ni Nicholas Chabare. Oso ni kuangazitirwe sublocation kenda injaru ira orende cietete na cio kwandikirwa masabuchibu iu yonde mantu yakarekete ni ngwe ramweshimwa ombete kwithirwa kithiatila ngugi ya kugitangwa kwa Gembe Central mantoni emegie mianka ya gwathani kuringana ana mutotheria wa mubunge wa Gembe Central twekubai Kiringo no Mark Gitonga agitariria ati tayari kinya Kiengo negitito na utweka sub county enjero kuma kiri Gembe Central na ara ende akuga yonthe ingugi ira mweshimiwa kubai Kiringo haithiritwa kithingatana nio na ntuite kuraya BC kinya ukaithirwa akiretwa nterinu cha Kiango no tayari kinya nyumba ni akitwa ya OBC tokire thirikari yetu nkatho no ntubwa kugazeti Gembe Central mini kungazeti Kiengo sub county ira yaya ni tukuma Gembe Central kaita no tukethwa twina kangeta sub county na Kiengo sub county mantu ya karikite nyuma ya mheshimiwa kwithirwa athiatilite mantu ya na inya sana na ingwetikia ria mwisho ni barwera arandikirite Matiang'i tariki 3 mweri wa 3 mwaka ya 2022 na acho karingi auria the same kiuria ndene ya mbunge no ntuthirikari irare uchererwa ni ku ngazeti sub county na ingwetikia itumbite kuona machiara yau Kiengo sub county na iraere ngazeti na itarete kuraya tukethwa twina DC ara Kiengo ukiaweta Kiengo ukethera kuri na ofisi nene sana era mheshimiwa atumirite almost 5 million waka nonto nikabanga na chikenda DC ya aithirwa ina antu akuria kagitani gaku Mark Gitonga na chokeretie Mutia James Orano mogobara bocho agite ekyo jumbe bwa Gembe Central na arako mwira natigane na kuthungira ngugiri rutito eni atongeria abangi antu be Gembe Central ni baiche kaumoka sub county ya Kiengo iba kumeora yambiririe na ndenda Mutia kinyambi ke minutes ira twandikite utino oficha inya atendete michemani Imwe no ntuwe Mutia rirari muntu munene ndene ya thirikari ya county utengwe yo tuona ombete kuritira antu ba Meru county wewere kuthiurunga mika wene aika achi antu na obandika na kuoya mbecha ende mwankatha iya wituria kuromba kura atino ntu bakwira antu ba Gembe Central no ntu ba imuria rirorari na itibi nene rinyorari director mira na ate otutethetie ciuri biu naremetwo gucokia nibuo no ntu nwe akukangela ngwisia mheshimiwa kubai Kiringo kuma mailira to Gembe Central Beton Class Chabari. Kuongena kuwa biashara thokoni ya majimbo kaunti ya Embu ni bagoteta ni kiria bakugaruko ni rutei akwina thoko na gutigira kwina kirumba gikinene baruganande antu baba ingi batikuja kubagurira untu bo na kinya ni ugwati kiribo na kinya kiri anaba orita mwaniki na gutariria ekari a mwena wa majimbo na vuri biashara a thoko ino ni marasakaika ni takataka nyingi iria itetwe ava na iria imagiragiriria kuruta biashara ciao kumana na muruke na ngi nyingi iria ciumanaga na takataka iyo marauga kengi aguri matiganagiria mboga na kiria kingi kionthe marendia na kuthi kugura thoko ri cingi iria monaga ire ntheru kwa uguo kugwa na gikiro kinene kwa biashara ciao thina takataka ni gwithira ana remesa guseda au matisa takatakani magagwata inge into inyu cia kuria ukethira njira ciao maria na njira inyu na ingi yani ina ruko gwe ketha ni customers mesa kugitangirwa mboka ukaigwa makiuga makulalamika muno nontu bwa takataka iriko iria alafu makauga mateo kagukuringe nimenda kuthie kugura gatao ninge kuria kuna at least surface money place bwa thina monene tauri na kana kanini nikabecagira iria aba koguo taru ngira kwa inyingi muno nondu athurumborera iria na taukana tagaka na kwa kana thina wa mirimo nondu wa takataka teno ngicio gikaba irio na cio kenginya irio rita icio na ona rero atinangia customer kwa kwina challenge ndu customer no ukone takwa kwa ina giko muno ringi anu arege kugura
Wauguo ni marauga ati takataka ino gukorwa ivakuvi nao ni irareta ugwati wa mirimu makiria kuri ciana nini iria ithakagira takatakari ino na giko kiria kigicaga irio ri makiria. Turenda mutwehererie tondu ni irarehe nginya na customer ka haha ndarahota kugura ni gukora tangi cioire haha. Riu turamuhoya kwa isani yenyu mutondole yote ishe. Ngea toguru ya ukakuthegutua ndikana cokia baringi. Yani ko thoko ya ngaici ko thoko ntheru. Nginya customer ukitogua kona ni bandu batheru na akagura na ngoro mbiganiru. No ati riu avuri biashara aya ni magwatite kiguni vuva ya MCA wa mwena uyu wa Mbeti North niwe Murithi Kuburi kumathengutiria takataka ino vuva ya kwigua makaya mao. Na varia Kuburi arenda uria wothe ugakorwa agita takataka vandu avaringi akorwe agiocerwa makinya maviu ma kiwatho. Ndora maunganagia takataka ino tondu irauma nginyagia Mburuvari ikareto yava mabatie kungania takataka ino tondu ni marivagwa makabira kuria dump site. Riu turenda kuga ava gutire takataka ikaigwa baringi na turenda kuga takataka ino umunthe twamiungania ni tukwenda chief atomere Chiefs Act ati gutie mundu akarete takataka baringi. Kigwanja giki ni tugucoka tukifence gikionthe ni tugucaria mbeca thiini wa budget tukirige kionthe ne thiga tukirigiceria uguo nigetha gikorwo giki kigwanja kia thoko. Mwenari wake munini wa chief wa mwena uyu ni uravoya ekari aya gukorwa mari metho makiria na kuthitanga uria wothe makona agita takataka vandu avaringi. Tunyitanire ta community ya Manjimbo, community ya Kameo to make sure guti mundu gauka gwika atia gwitura gutatakataka na tuone tu tungivota kurugama mwezi mwana akorwo ataiva kuvi nani no angora ringi ndaiva kuvi lakini ta community na aria mararira guku nio mabateria kurugama mona mundu agiuka gwitura takataka magatumenyithia tugoca atua mundu ucio tukavota kumuiga varia baterie kuigwa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Utakire nkatho cha mwanya mutegere Weru TV no ntubwa kuona kanya kugwatana na unikire Weru Wikendi tukubona aru antu ingi na njira indi kuni wona chiaringa thaa 3:30 mbetagwa NTINYARI kinywa mwana nire omathivia okari mwari nkome tana mbere kugwerirwa mibango ya